GTA 6 izlazi 26.5.2026 za PlayStation 5 i Xbox seriju, a radnja se odvija u Leonidi, fiktivnoj verziji Floride s povratkom u kultni Vice City. Glavni likovi su Lucia i Jason, kriminalni par inspiriran Bonnie i Clydeom, čija priča uključuje pljačke, bijeg od zakona i društvene komentare na suvremenu Ameriku. Traileri prikazuju raznolike lokacije poput močvara, plaža i ruralnih područja te bogat životinjski svijet. Upoznali smo mnoge likove, vidjeli trailere koji su mix gameplaya i cinematika, što daje zaključak da će igra stvarno izgledati lijepo. GTA 6 koristi napredni Rage Engine sa ray tracingom i fotorealističnom grafikom, a očekuje se da će igra zauzimati oko 150 GB prostora. Iako cijena još nije službeno potvrđena, nagađa se da bi standardna verzija mogla koštati čak 100 eura, što bi je učinilo najskupljom Rockstar igrom do sada. Igra će imati prošireni online mod s novim misijama i događajima. S obzirom na sve najavljeno, GTA 6 obećava biti najambiciozniji naslov u serijalu do sada. Može li Rockstar nadmašiti svoje prethodne naslove? Šta vi mislite? A za GTA i sve drugo vezano za gaming posjetite moj YouTube kanal.